này người ta bà sáng đó. Mày chỉ lắm nào bộ này. Trong luôn cái gì mà chị. Cho mình đừng nghiêng. Kan. Biết. Mau sang lagi yang ngomong đó. Còn nên tật cơ. Nên có việc biết con sao gì? Mà rồi chứ mà chỉ lắm. Ủa, berarti gua melepuh ya? Dia melepuh di soker bawa chỉ lắm. Oh, soker wis melepuh tuh. Jin mana deh? Wah, buatan jin iku sodomi. Sodomi kemau ya le. Iya. Di jin kan loh. Kau Iya. Tenang di jin di dong semau di dong. Kemau ya le. Sabar nak jin dikit-dikit ya. Mana ada kisah ngerti kemau le? Iya. Kemau. Hah? Cái tengah. Cái đó mà biết là dần mai cái đấy bò bình quả đi nó bàn hâu là cũng. Kalian rumah aja atau gitu? Yang gian. Kosong tadinya. Kemau ay lắm. Iya. Kemau. Hah? Oke. Siapa ya? Aduh sing maro. Orang sing ada. Mantan ci butau. Ciput ci apa sih? Tempo. Ci sing kudo. Jangan mulai sing butau nih orang yang butau tinggal aja pasti. Jangan orang C nih butau. Jangan ci butau. Ah, ciput ci apa sih? Tempo. Berarti ci sing kudo. Mungkin kan lagi ngomong loh. Iya. Mana? Orangnya. Jangan teguh. Iya. Cang bisa gitu. Ayo coba kan. Ya seru gitu kan ji. Ayo coba aja seru kan ji pasti. Ayo coba. Ulen ini. Ah. Iya. Siapa aja? Cang orang gitu. Ini pecah. Anak teguh nyen. Becing orang nyen. Nyen kan. Seorang itu bintang. Iya belet Cang. Nah jadi Onen. Cang melong orang. Anak teguh nyen. Cang. Tahu lu. Jadi besok jadi. Besok nih. Besok nih. Orang besok. Tapi kemudian besok. Jadi besok. Pesuang. Kamu lihat ini, cek besok. Kocok langsung kocok. Kocok langsung. Ada jembal langsung. Cek besok. Langsung. Siapa? Vang lagi. Ada yang teguh. Dekorasi di ngaji. Iya, macam-macam sih. Tonen. Yo bang gamal lu. Aku dasi pangarap, tak pakai dasi. Ya kau kan buat ini. Mana sih? Bem. Gamal.
balik-balik bambu. Ada balik-balik bambu. Pokemon, balik-balik bambu. Itu Pokemon balik. Doraemon. Pokemon bungun sih. Di senaran apa? Tuh ada jenis kreasi. Kreasi apa? Kreasi. Apa kreasi? Kreasi. Oh, kreasi. Kreasi. Kremasi, tabu kremasi. Kreasi pun bojok. Lo besok udah ninggal di balik mati wah. Omong di rajin mati. Jangan belajar. Pemain dikasih. Enggak. Sangat-sangat ini. Jangan tapo nih. Ani ruwet di balik Ini pedangkan gede keluar. Oh ya malu. Adi mancil juga hijau kan ada barangnya aku. Ada. Rajin menti ngomong. Hijau bumi apa nih bagian bagian? Ini Gumi Batuan Banjar Batuan Resto. Banyak batuan resto awak sih bagian. Desa Sukolwe. ada nih sama sepuluh kisah. Pulau dalam Sukolwe. Desa Batuan. Wah, kecamatan Dendes. Kecamatan Sekawatai. Pati. Bowati Kabupaten Gianyar. Hebat-hebat Gianyar. Lu hebat. Dijual lagi bumi batuan udang seniman ada di sini. Ye. Dini melahirkan berbagai macam seniman. Gamuh udang sekau gamuh dilihat gamuh udah sing ada yang gamuh ini. Kalau ngomong kok gamuh. Kau baca nong sampingan kakan atau demang demungung. Kok gamuh. Adikmu. Godongan. Sing. Adikku. Kakak. Nyong. Kau beliin tu bodoh kan gengong gini atau gengong. Sing gitu teman demang tu nak. Cang mana balik mesti kene tuh kata. Cang mana balik di apa dan di Instagram di dompet. Dok kata beri. Oh, bukan sinu. Betul kata kan itu. Apa? Play kan ada. Bicing. Makanya kita ini gengong ada. Gengong tu teman kadang-kadang. Bercanda. Hidupan kompor. Kayak hangat kan kopi. Tidak. Dia tu kita dori dia yo macam. Jangan dong. Kesenian juara. Wajan apa lagi? Gengong. Dia topeng len. Topeng apa? Topeng ras. Topeng bues. Ini bukan sih. Hubung bues. Topeng nggak kau topeng. Pokoknya dong. Ising. Makanya kita topeng. Kamu Janger maksudnya langsing lanyar pamulone